Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi mu murenge wa Giheki. Ikamyo iri mu bwoko bwa hoho yagonze umumotari ahita apfa. Umugenzi we ntabwo yapfuye, yahise ajyanwa mu bitaro kugira ngo yitabweho ataza kuhasiga ubuzima. Ni mu gihe shoferi wari utwaye iyo kamyo yahise acika aburirwa irengero nyuma yo kwica umuntu. Turagaruka mu karere ka Muhanga aho abaturage baguze amabuye bagura n'umucanga ubwo bashaka kubaka iki kiraro cya Gaheke. Akarere ni ka Muhanga, umurenge ni uwa Giheki. None ubu binaniwe rwose, imbaraga zabo zarangiye. Barimo barasaba inzego z'umutekano cyangwa inzego z'ibanze kugira ngo zibafashe bubake kino kiraro. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Amakuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Mofi. Nimba ari ubwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, nyaboneka kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru meza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Reka dutangire n'amakuru yacu. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rusizi. Iyi nkuru yahamuye abantu benshi. Iyi nkuru yaciye abantu benshi intege, bamwe barize abandi babura uko babigenza. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yari itwaye umucanga, no kuvuga ngo yari mu bwoko bwa hoho, yari itwaye umucanga ubwo yazaga ikagera mu murenge wa Giheki. Nibwo yagongaga umumotari ahetse umugenzi. Umumotari arangije ahita apfa, gusa umugenzi iwe nta kintu yabaye ariko yakomeretse, yahise ajyanwa mu bitaro kwitabwaho. No kuvuga ngo uyu mushoferi akimara kugonga uno mumotari asohotse mu modoka abona motari yapfuye, ariko gusa umugenzi arimo arasamba, ariko ni ugusamba ariko ntago yapfuye. Ni mu gihe ambulance yese yirukanka ihita itabara nawe atarahaburira ubuzima. Ni mu gihe umushoferi yabonye bino ahita yirukanka aratoroka aburirwa irengero. Bivuga yuko uyu mushoferi nafatwa akurikiranwaho ibyaha bibiri. No kuvuga ngo icyaha cya mbere ni icyo kugonga umuntu. Ese uyu mushoferi kubera icyaha ise yiruka? Ese umushoferi impamvu yirukase yari yanyweye inzoga, akavuga ati nibampima barasanga nanyweye inzoga bikaba ari byo byatumye nkora impanuka? Ese uyu mushoferi nta perime afite? Niyo mpamvu yirukase avuga ngo n'ubundi batamfata bakafunga, kuko icyaha cyo gutwara nta perime ufite bafunga umuntu. Ese uyu mushoferi kubera iki yirutse? Gusa amakuru twebwe twahawe na bamwe mu baturage batuye muri kano kagari, no kuvuga ngo baramuzi, yari umushoferi wo muri karitsiye ariko yatwaraga izi modoka za Mitsubishi, izi modoka za hoho. Ni mu gihe izi modoka ari iz'Abashinwa, ari kampanyi ishinzwe kubaka umuhanda, natari buvuge izina bambujije. Noneho ubu ngubu ni ukuvuga ngo uyu musore nafatwa arahita ashyikiriza ubugenzacyaha RIB, ahita atabwa muri yombi byihuse. Ni mu gihe uyu mushoferi atari gukora ano makosa ngo yirukanke akimara gukora kino cyaha, yari guhagarara ahubwo agatabaza inzego zikamutabara ubwo afite asirasi n'ubwishingizi. No kuvuga ngo biriya byose biba biri mu bwishingizi. Iyo yagonze umuntu babibaza asirasi, niyo yapfuye babibaza asirasi kugira ngo itange impozamarira ku muryango wa nyakwigendera witabye Imana. Rero amakuru y'iyi mpanuka ni uko yangana. Ariko reka dukomereze mu karere ka Muhanga aho abaturage baguze amabuye barangije bagura n'umucanga, gusa babura ubushobozi bwo kubaka kino kiraro. Iki kiraro cyitwa Kabacuzi. Ni kuvuga ngo umurenge witwa Kabacuzi n'ikiraro cyitwa Kabacuzi, ariko ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi. Abaturage barifatanyije bagura amabuye bagura n'umucanga kugira ngo bubake kino kiraro, kugira ngo babashe kuzajya bahahirana mu buryo bworoshye. No kuvuga ngo ni imirenge ku mirenge, ariko noneho iki kiraro kikaba cyabananiye kucyuzuza. Bakaba basabye inzego zishinzwe umutekano n'inzego z'ibanze kugira ngo zibafashe kubaka kino kiraro. Impamvu mvuga inzego zishinzwe umutekano, ndavuga abanyerondo, nkavuga abadaso. Murabizi ko mu bibazo by'abaturage baza kubakira abantu baba bari mu inzego z'ibanze, ni kuvuga nka mudugudu akabwira gitifu agakusanya amafaranga yenda ari mu kigega, cyangwa akabaza mu kigega nimba hari ikintu kirimo, bakazana bagakora umuhanda. Ni mu gihe bashaka gushyiraho ikiraro cya kindi cy'imigozi abantu baca hejuru. Aya niyo makuru twari twabateguriye kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere kigeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru meza mu gihugu cy'u Rwanda 5 kwa 5. Kandi ikindi, umuntu wakoze subscribe kuno muyoboro ni uw'agaciro, tukomeza kumushimira ku nkunga yiwe yatanze ya subscribe, ariko tunamubwira ngo Imana igisubiza aho ikuye. Murabizi ko Kidasamura ni ihoro ry'ibiganiro ry'ibyegeranyo, ariko Kidasamura arabararikira mu minsi iri imbere hari filimi agiye gusohora
ariko azayibabwiraho nyuma. Hari n'abandi basoje amashuri mu mwaka wa gatandatu bakaba bazahabwa buruse ya leta, nabyo ndaza kubibabwira mu itangazo rya NESA. Nyaboneka itangazo rya NESA mujye muryumva kuko riba rikubiyemo ibintu byinshi. Murakoze cyane, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura, urw'inkorgo tabakura rugakongo. Imana ibaho umugisha, ubuzima buzira umuze.